Ini Ronai Mangka Potet Koramsara ST Assembly sini bisingo kali mani Monu Bazar kayak sejaga go flag जों नाय थाथक मासा जांखाय दिसा माने जेनि हानसानि खरांनि बिसिंदै नंग नंग फुंनानै बागै जों दा kabar kaina pajak para thai sopajak sini Blok Community President, District Vice President, District Secretary hingga Blok Community President by Warrior Stroke Dene pelakai bahai mat pokoknya hai matang halani जों अबहाय केना फानथनय जों बासगां आगय सामुं ताङै दङ जों बुबाग्राने तुइदल माबाय जों साल ताबं बिसि काटाल फाइका 2023 जन जों मुंसे सलुसन तय फैनायसिनि टिपा बागै बुबाग्रा जा विधान सभा केन्द्र कलाय 48 करमसरा अच्छा हामबाय ओंखाय नगनाय मांखाना सेने ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट ब खरां कथैबाय खरां का सांबाय ब साइखाना रखा हानचानि जे बसागां संमारे काप्लाय आंनायसिनै हेंगा सेने रतंगो बले ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेने सार अभिजित बबो बाराय मातंखला दिनैनि जे फ्लेग गायमाने बिसिंगो हामबाय दिनै 2022 31 डिसेम्बर लास्ट मायथाखनि साल खानाबखै दिनै 2023 फाय दङ पाताल निउ इयार साल अबनो दिनै महाराष्ट्रनि दागि मुंबाय जों 80 बছর 70-72 বছর थुंजाय फेमिली विभिन्न राजनीतिक दल बाय ताबो एकटा मात्र न लामा एकटा मात्र न पार्टी त्रिपुरा राज्य जो उद्धार खायनाय ति प्रमोटा पार्टी दिनै महाराष्ट्रनि तुइदुमा बाय आगामी जे जोंनि प्रजन्म दंनाय अबनो जों आगामी नेक्स्ट जेनेरेशनाव जों अस्तित्व रक्षानि बागै दिनै जों इनो पार्टी फ्लैग कायलाय दङ बासागां 2023 फाय दङ अबनो आनि गयमुं फायनाय बছর गाम गोरोंगै थांदों जत सुख शांति समृद्धि के जत बছর काटाल काटाय थांदों आं सुरिनाय wish you all a happy new year and prosperous and have a very nice new year and all and thank you. Sini mung sarni Abhijit Tripura, Portet 48 Koramsara Block President.